Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko harandi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, ndabasuje mbaye kaze kuri YouTube channel yacu Rubavu Real Estate. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kuzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi. Kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yacu dufite n'izindi platforms wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Welcome back. Abantu mwiteze yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, mukomeze mugubwe neza. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ba diaspora namwe turabasuje tubaye kaze. Turi Rubavu ahazwi nko muri zone Tubazaniye Amazu Menshi, ari mu kibanza gifite metero kare 405. Ni hanini cyane, harimo amazu yinjiza amafaranga menshi buri kwezi. Tujye kujyana mu gipangu mbereke ubunini bw'aya mazu. Ahantu rero turi kuhatangira miliyoni 55 zifite ibiganiro. Kugira ngo igipangu murakibona niki, ndetse n'imiryango irimo muri kuyireba. Igipangu kinini kisanzuye, ubaye unakodesha ufite abana agwagira ikibazo cy'ahantu abana bazajya bakinira. Ni hanini cyane rero turi kuhatangira miliyoni 55 zifite ibiganiro. Ku bindi bisobanuro ushaka visit, twandikire cyangwa se uduhamagare kuri iyo nimero ubona kuri ekran yawe cyangwa se kuri screen. Ushobora kutwandikira no munsi video harahagenewe umwanya wa comment, naho wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha amazina ni yayandi, ni Rubavu Real Estate. Aba kuri YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Wanda dusanga hano dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etaje kwa HABIBU. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Ibyapa birahari, uhagera uhita ubona afise yacu. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha kugura ibibanza n'amazu ndetse no kubigurisha mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha kwamamaza amapartema, tukabafasha no kubona amapartema yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Korana natwe rero ukorane na kampani ya mbere yizewe ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rubavu, tugakora no mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, who always here for you.